Gamin sikat inagpanpanunute uray sa dino di papana jak may ladawan dahi tuirik na ay agayat agsaman inasit ka na Nakiyam amuka ini kama tui ima na amwam tinagan ko Ngem di mo nga amo tui pusok na alam mo ay agayat at saman Gamin sikat inagpanpanunute Uray sa dino di ayan ko jak may ladawan tuiring na ay agayat at saman Hello to Ma'am Dinya Liana de la Cruz, Adelia Davi, Ma'am Irene Natividad Kaka. Nagistorya ka makaparay aurik na adong nga oras na ibusta himjak nga nauman ket manibot ini among anang rugi ay agayat at samane gamin sikat inagpanpanunute Uray sa dino di ayan ko jak may ladawan tuirik na ay agayat at samane ay agayat at samane Gamin sikat inagpanpanunute Uray sa dino di ayan ko jak may ladawan tuirik na ay agayat at samane agayat at samane agayat at samane Hello Tita Sunny Joy Agkawili. Ayan para kadigitay agayat manin. Ayan, sagot ang kay Man Payakot sa Balingas Sonata. Nagrigat a desisyon na lulipatin ka wenno saan Kinado anaarmida abasur jakon mabilang puso ingkaman sinagtaw amok jaken ka
Happy watching Sir Delvin Rabara. Kasabay ka ni Kuya John Alviler. Ate Lala Lala. We got a decision now. Nulipatin ka when no saan. Kinado anaaramidam. Abaso jakon mabilang. Pusong ingkaman sinaktan. Amok jaken ka nagkurang. Gem apay inak pinaybayan. Natured ka inak nagay ayaman. Manangal lilaw ulbot ka anapiklan. Na alam ti amin inakot tinalikudan. Manangal lilaw ulbot ka anapiklan. Hawan kan inakot binaybayan. Manangal lilaw ulbot ka anapiklan. Na alam ti amin inakot tinalikudan. Manangal lilaw ulbot ka anapiklan. Hawan kan inakot binaybayan. Awan kan inakot binaybayan. Hello to Sir Seferino Jr. Ambrosio. Mars JPW, happy watching. Boss Allen Valencia, kasabay ka ni Ate Lilian Miguel. Take two, ayan. Hello, this is Marlene Tumawo, kasabay ka ni Kuya Viri Adriano. Ayan, Ate Kimberly Ana Gulay Adina. Hanian ang nagsambi Day di damo na ayata. Nakuan ragsa Kasman diyag patingga. Nadlaw ko alim mamiis ka. Kit na rin na si kantay na uma. Diyak ang puno aniya iti makay gapo. Awan ammo abasong nga inaramit ko. Tila ammo nagayatak di napudno ariya kadi. Sa weman ti agpaiso. When in patek ti napudno. In patek gaputay ayaten ka. Gem gayam awan aklaeng ken ka. Awan na sakit uray di na makita. When in patek ti napudno. In patek gaputay ayaten ka. Ngem kita di inaramid mo. At danto karma sumangbay tabiyag mo. Ayan, sakit ko man ka ni Tita Love J. Galasio.
ka ni Ma'am Emilia ag ngaraynay. Aniyan anak sami Lady damo nga ayata Napnuan ragsa Kasman diyak patingga Nadlaw ko Alim mamiis ka Ket narignak Si kantay nouma Jak amuno anya Iti makay gapo Awan amo Abaso na inaramit ko Tila amo Nagayatak di Napudno aniya ka di Sa weman tiyak paiso When in patekaki Napudno In pateka Gaputay ayaten ka Ngem gayam Awanak laeng kenda Awan na sakit Uray di nak makita When in pateka Di napudno In pateka Kaputay ayaten ka Ngem kita em Di inaramid mo At danto karma Sumambay tabiyag mo When in pateka Di napudno In pateka Kaputay ayaten ka Ngem gayam awanak laeng kenda Awan na sakit Uray di nak makita When in pateka Di napudno In pateka Gapotay ayaten ka Ngem kita em Di inaramid mo At ganto karma Sumambay tabiyag mo Ngem kita em Di inaramid mo At ganto karma Sumambay